Dumela momamedi Tsholo Leokaoke ke la ka leno ke a leboahle matshogo mahloko ka lenaneo le monate la ditswere tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Kena lenaneo la Thoriso ka jeno momamedi dumela hle ya tsepa bophelo bontse bo ya hantle le haeba o hlaetswe ke dintho hlangwaneso tseba hore modimo entse e le modimo re utlwile ditaba tse bohloko ka jeno hle momamedi tsa hore sebini sa mmino wa sedumedi naheng ya Afrika Borwa Jane nga ratwa le moseo mawatle a ratwa Afrika ena kaofela Tshile ngaba a fumana dikgau tse ngata mminong ona wa gospel ke bua ka Deborah Fraser ha sa phela nalo wena tla re metsotso ke leshome hantle botsekenga kamora hora ya leshome le motsomong re tla re bapala pina tsa hae mme wena o ntshe matshidiso hle momamedi wena tshebeletso ya Lesedi FM ya sebini se hlwahlwa haholo mme Deborah Fraser ibile le yena so wethu tshebeletsong ya Tate Ramela le mmoho mono mibile hona le pina ya ibinang mme Deborah Fraser moteng anang le Bishop Ramela amrata holo Bishop Ramela le ke a tshepa hle hore mo a leng teng ho hang fela moya ha o monate pelo ha e monate taba di batla di sa motsamele hantle jwalo fela ka rona se a hle Bishop Ramela tseba ntate hle hore mme Deborah Fraser ona o se etsa holo mesebetsing ya hao so wethu ha re sidisenhle ke metsotso e mehlano ka mora hora ya leshome tshebeletso ke Lesedi FM mohlwa mile ke yena ya re hlobiseditse mmino kale he ka jeno re utlorna o re tshwaretseng he moso wa mile nna ke a tshola ena ke Kefas Mathabela re moruti a go nthapelele hle ebe bophelo bo ya jwang hle momamedi wa ena tshebeletso ya Lesedi nkgono le ntate molo re mahlaba ngwana ka mahlaba mangwele mokokotlo go batla o ho ba boima haholo ene ke re ho wena nkgono le wena ntate molo le wena motho ya sa phelang hantle bosung bona tseba hle hore Amaqeba amorana Jesu re fodisitswe Thoriso e teng ho modimo bona momamedi tshepa modimo hle ha o ntwentle jwalo ka o tshepa modimo maemo a dumela kapa a sa dumedi motshepe ke modimo wa tshwarelo ke modimo wa phodiso ke modimo wa phunyeletso motshepe hle ha re bua tjena he momamedi re bile re ntse re o bapalla difela ke a tshepa re bophelo jwale bo tla hantle utlwa mahlabanya mela utlwa mokgathala o fela wa khothala lo wena bosumbo binene ntseng tsa matla santswela ka ke a Thabiso the maestro by himself ngala re a le bua mohlomphehi ka pinene monate ka pinene khothatsa momamedi se ba ile ba bua hore pinena ya re khothatsa haholo
re nyahame re a khothala re phamisa mahetla re phamisa dihloho re hahamalla pele modimo wa khotso wena ya kulang modimo wa khotso wena ya hlaetsweng ke dintho yeo pelo e seng monate ha o etse hantle hle ha ona letho leo re ka ra o tshepisa lona ntle le hore re o tshepise ya yentseng mahodimo le lefatshe khothala ngwaneso fola ngwaneso ema tswela pele ka bophelo ra lo tjena ke lata Sons of Aaron modimo ha le teng Mamedi bekeng e fetileng ka Sontaha lenanong la Thoriso re ile ra bua ka ntate ya neng a ena le bashanyana ba babedi re sheba tshebetso ya ntate na hore na o ile a hodisa bana ba hae jwang ebile mo hlalosa fela ka hore ke monna wa hore jwale ntate enwa o ile a hodisa bana ba hae hantle o ile a ba tataisa a ruta bana ba hae ba bashanyana tsa boshanyana ntate enwa o ne a ena le nako le barabana ba hae ba babedi aba hlokometse aba hodise hantle hey ha o le motswadi e ba le nako le bana ba hao hle batla o qetella ditaba tsa bekeng e fetileng e metsotso e 30 ka mora hora ya 10 lenaneo ke Thoriso e ba le nako le bana ba hao ba hodise hantle le ha motho a ka tswa le mong wa bana ba hao kapa bana ba tswa ha wena o entse mosebetsi o motle jwang kapa jwang ba tla khutla kapa e mong ha e ba tswile a le mong o tla boela khutla a hopola hore o hodise jwang o bontshitswe lerato a rutwa tsa khotso ditaba tsa o amohela kapa o dula le batho ba bang ha o entse jwalo o le motswadi o entse mosebetsi o moholo haholo kamora hore ngwana wa hae mong wa moshanyana a kope karolo ya dintho tsa hae ho ntatae ha wa ba le kgang pakeng tsa ntatae le yena ntatae o ile a moneha re bebelena ya bangwanena wa hae ya monyane o ya naheng e hole lo sontso bona mono re ona le morero a re aya naheng e hole wa hlokomela mono hore ona sa batlo re atle atiane le bahabo ha le haufinyana ba kanna ba feta ba re ba tlo mmona o ile a hlaya naheng e hole le itse ha fihla mono ya ba o qhalanya le tlotlo la hae ka o phela ka bohlola le Bibele re itse ke khaolo ya 15 ke temana 15 khaolo ya 14 itse
itse hobane a qete tsohle ha wa tlala e kgolo lefatsheng leo itse hobane a qete tsohle ho ile ha wa tlala e kgolo lefatsheng leo me a qala ho hloka a tholwa ke e mong wa batho ba naha eo a mo romela merakeng ya hae ho alosa dikolobe motho ya neng a ena le tjhelete a ena le tsohle qetellong ke yona jwale o alosa dikolobe hobane o felletswe ke tsohle o ne a lakatsa ho kgurisa mpa ya hae ka makgapetla a jewang ke dikolobe empa o ne a sa fuwe ke motho o ne a lakatsa ho ja makgapetla a jewang ke dikolobe empa o ne a sa fuwe ke motho yaba mo ngwana enwa a ikgopolang are bahlanka ba bangata hakakang hantate ba hlolwang ke bohobe menna mona ke bolawa ke tlala ke tla tsoha ke ye ho ntate be ke tla re ho yena ntate ke sitetswe lehodimo le wena ha ke sa tshwanela ho bitswa mora wa hao o nketse jwalo ka e mong wa bahlanka ba hao yaba o a tloha yaba o a tloha o ya ho ntatai bona ha o ile wa etsa phoso ngwaneso o etseditse motho phoso tloha o ye ho yena o ile o kopa tshwarelo yaba o a tloha o ya ho ntatai bona le ntho ke rata mona Bibeleng e reng ya re ha sa le hole ya re ha sa le hole ntatai a mmona ntatai a mmona a mo utlwela bohloko ha ke tsebe rona ntate wa hae o na le dilemong tse kae empa Biblia ya ka hore o ile a matha a itihela molaleng wa hae a mo aka itse ha sa le hole ntatai a mmona mathela ho yena a itiela molaleng wa hae a mo aka a le ditshila a le jwalo modimo wa rona o rata batho ba ditshila modimo wa rona o rata batho ba seng ba hlolehile modimo wa rona o rata batho ba o lefatshe le ileng la bapala ka bona wa ba mathela wa ba aka a hore modimo yena e hore mo sebeletsang itse ha mmona sa le hole a mo mathela a mo itahlela molaleng wa hae ha qeta yaba wa mo aka la re a lebohanta swala ena ke segomotso la khon ona le batho bophelo mona mo mamedi ba neng ba phaila ba tsamaye hohle mona empa ka le leng la matsatsi ba ile ba ikgopola ba khutlela hae mme ya ba fihla hae ba amohelwa ka mofuthu ona le ngwana yeo neng o so batla motetse motswadi wa ka lefatshe le bapala ka yena le motsukutla le mo isa hodimo le tlase empa ngwaneno ka jeno ha qoqa pale ya hae hore na o tswa kae ba bang ba batho bile ha ba mogolwe ba re ha bue nnete a thi modimo ile a mo hlokomela
modimo ile a mmona mme a mo utlwela bohloko ke a tshepa le wena momamedi modimo ile a utlwela bohloko o phaila o sa itsebe hantle o rena hantle ntle o mang empa modimo a utlwela bohloko a o mathela jwale ngwanenwa ha ntate wa hae a mo aka utlwa ngwanena o reng ho ntatae empa mora a re ho yena ntate ke sitetse le hodimo le wena mme ha ke sa tshwanela ho bitswa mora wa hao utlwa ntatae o reng ho verse number 22 empa ntatae a re ho bahlanka ba hae ntatae ha arabe ngwana o re ntate a ke sa tshwanela ho bitswa e mong wa bahlanka ba hao wa bara ba hao ntate ena o re mpa ntatae a re ho bahlanka ba hae ntatae ya bua le bahlanka ba hae a re phakisang le tlise seaparo se selelele sa bohlokwa le mo apese sona le mo kenye le sale monwaneng le be le mo rwese dieta maotong phakisang mo apeseng seaparo se selelele sa bohlokwa phakisang pele social media di mmona phakisang pele ba monka dinepe ba mo hlobodisa phakisang le mo apese phakisang le mo pate bo hlaswa ba hae haleketa le mo rwese le sa le monwaneng le be le mo rwese dieta ke pelo ya motswadi eo mamedi na o tseba motho na o tseba ngwana wa hao na o tseba ka wena o re ona le mo lefatshe le neng le bapala ka wena empa modimo o ile a o bona mme modimo a fitla o hlubila modimo a o thusa a lokisa bophelo ba hao ka jeno o bua ka modimo yona ka sebete o sa tshabe letho bophelo ba hao bo kopane dintho tsa di kopane dintho di tsamaya hantle hobane fela o ile a o bona o le seng 089-110-1111 a o bona modimo yena a o mathela a o etsa hantle re ke utlwa mamedi ba lesedi dumela hle mo mamedi khotso ka ntate wa ka re phetse mohlomphele ka teng o bolela le piseletso o tsa phile tona heli bone mona ndate a nna batswadi ba ka ba lang amohela ke tswa o dula le mme a moholo honna o ile a khutla ba mohamela lesedi a fa mothumela lesedi dumela Thoriso bete Tsholo dumela mme ampona modimo na nsibile ntate hona ho etsa etse mme wa ntate o phelo bo le thata ke le bima ke sinja ke matsela tumalo Paris wa phela ka yeno o tswela pele ka bophelo ba hao e tsela ke ka bophelo ba ka ntate ke a le wa mme wa ka lesedi a fa dumela hle khotso ntate Tsholo ndate wa o ya le mohati ka phiriti ya heli ndate hai amo kana kuna Tsholo ba re tsona ba sampone ka letho e family se sampone ka letho nna se kufile se tshepo bophelo se ke na na tuna le phela wala bophelo bo anti ndimo ampona ansibila mo mona ke le timo ntate Tsholo ba ga thaba tlo go nna ke tswa kae mo mpona ke ke ba ka jekulina ntate Tsholo ka leno ke le bile ntate mohape lesedi a fa dumela ko tsenda le tlo ndate wa ka ndate ke a phela ndate o phela jwa tsatsi ndate ndate khatle mona o re tshwana mohlompheng
Ka nnete modimo le nna o ile a nthola ka morago ba ngane ha e somang Lesotho ke iteletse ka gore ke sekgukguni ke na le thunagadi ke segolo mme taba eno la etsa gore ke tlohe ha e somane ke sena le ha e le sane ke tla Gauteng moo mme ha ntse ke tsamaya tseleng moo ile ka kopa mosebetsi le bodumoleleng ka ikutela dinku mme la thaba haholo la bolela gore ka mokgwa ke letseditseng mosebetsi o motle ka teng ebile o na sa batle go agoana le nna empaneng ga e ba ka nako tsena tsa go kuta ga e ba e le gore nka kgona ke tshwanetse gore nne ke tle wena moo mme ke tlo mokutela dinku bophelo bo tsamaya hantle ntate wa hona jale bophelo bo itsamela hantle ntate mme ke tsamaya ke kgwedi ke tharo kaofela tseleng ke tla Gauteng ke sena tšhelete o se ile wa ka pota ka Lesotho nkile tsaya ka Lesotho naga e sele matsatsinyana nkile ke ile ya bona jale batsadi jaka ga ba sa phela jale ga ke ba kgona go ntate wa ke mesoso e tsheletseng gape le re fitlha o reng ya leshome le motsomong ke mona o 089-110-1111 le Lesedi FM dumela hle ntate kae re phetse ntate le ka ntate ya motati ya ntate ntate ya ntse ke rata go sa ntate a mo mathela a fitlha Italy ka molaleng wa hae a mo aka ka ba taba e batho re ba yona ya gore mo rata motho le ha se a sotleki ya le wa ntate morena ka Lesedi FM dumela hle mabedi dumela ka tsala ka ntate Tsholo re a phela ntate le ka re Tsholo molaka ntate Tsholo ka nnete modimo la ka re bona ka nnete wa tseba hona le bana le sena batswadi le dikhutlana batho ba ntse ba re batla o bona ba tla tshelela jwang batswadi ba le siyo ntate Tsholo modimo la re bona ka nnete ke rona bana ka nnete re a sebetsa ka mogao wa modimo ntate Tsholo ke Andresi ka Frankfurt ntate thank you ntate o hodile ka jeno ntate a nang le boikarabelo ka nnete ntate Tsholo ka nnete re le bana pala e so ka ofela modimo la re bona ka nnete ke a le bona ntate wa ka Lesedi FM dumela hle Leokaoke kgotso ntate Leokaoke ke morutisi bofi ka nthaka lentle ntate wa ko tlile hantle a Tsholo molaetsa hao le tsatsing la ka jeno ke batla bua ka modimo ona ke batla o bue ka wena ntate kapa o bue ka motho ileng wa mmona modimo a mo thusa ke ne ke batla bua ka nna Leokaoke mo ke neng ka kula ke selemong sa 2012 ntate mo bophelo bo se bo hana teng a Tsholo go le boima empa modimo ona a ntshitisa ka re ditsitseng le ka jeno ntse ke re morena ke a leboa ka bophelo bo mphileng bona Leokaoke ke re modimo go khotso hle ntate ke a leboa haholo hle se ke tla kwala hle mamedi motle dumela hle Ntate Tsholo dumela ngwaneso ya leboa ke batla leboa modimo a nthusitseng Ntate Tsholo ne ke le speaking matsatsing a o fitane ke bua le wena ke re ke pileleng ha nthusa modimo tse ne ke sinagana hore ba dingaka di tla bona tsona ha ba ka ba bona nna ke tsere ke kankare ke sa tshwara ke kankare ba tla le bua mantla modimo a ila bona moshimane ha na tlhotheha ntate ya maaka a tlamela ho yena modimo la nka tlamela ntate Tsholo ka ndi ha una ntse jwalo ke le bua modimo di ba nne ke robetse le bona ha ne ke kupa mo bilimomi ngwana na tsole bohloko ene o ke Thoriso modimo la mothusa fola o habo ka jenela ka baka la matla modimo tsa molebwa modimo ntate Tsholo tsa molebwa modimo a yentse modimo le lefatshe modimo a di thuse ka o sa feni ke re modimo a di ete hantle la santa ne re phela tlasa matsatsa ntate wa ka re phela tlasa dithudifatsi tsa bana ba rona empa modimo o a di thusa
ka matla hae le ka matla le ka moya wa hae o hawalelang ke modimo a be le nna ke nna mafikizolo ke dula mo Springfontein ke tsangane ke mo kopa ntate Tsholo modimo a ka a re thusa ba reng baneng ba rona ba ka fumana mesebetsi ba dula wa nkitala ba le baholo ntate Tsholo ke modimo a di etsa hantle le rona mono a etsa hantle ke kopela ba bang ba ke ba sile rona mo pilong modimo ba phanise ba eme ka maoto ke ba lebuela batho bao ka matla modimo a ntate Tsholo ke a hopola mme ke a hopola ntse ke bua le na o ntse ro spetlele mono ne ke le speaking tataka ke tshuile ke nagana hore ba tla raba ntse ba ka gare ba tla fumana kanker jale ka bomme ba bang ba ne ba funyana ba na kanker ga ndi modimo ba ile le tsola ka ba gala ke mo tsapile modimo ka Tsholo ke mo tsapile modimo bana ba ka bana ba sa utlwe monate ke mo etse beke tse pedi ka ofela ampuri ko di ka ofela ke nahana se teng tsa ba tshabang mmuso tsa tsona dingaka ka ndi ha na le ka ba gala le tsao le a re na le holo hona abamtshilisa amphamisa ntate wakhe thank you ke a leboa mme wa ka tshepa modimo sebeletsa modimo thank you Tsholo khotsomi modimo ke itse ha metsotso ile mona mo babedi motle re tlake re tlo sheba taba yena e bohloko ye hlaetseng na ya Afrika Borwa sebini sa mmino wa sedumedi Deborah Fraser ha sa phela beyaneng a bina ka matla fubane di gautse ngata ka mmino ona wa sedumedi Deborah Fraser e se ile mofuka je ke tla kopa hle mabedi motle hore o tle o fane ka matshidiso a hao empa he re ke bapale tse pedi tse tharo dipina tsa hae abanye bayombona Deborah Fraser ha sa phela kajeno ba lelapa tshedise hantle metswalle bohle ba neng ba morata le ditshebeletso ka ofela ka ra lekgotla la gaso la Afrika Borwa Deborah Fraser ka ngotshwa Kemona 089-110-1111 ako fana ka matshidiso a hao hle le lapeng la Deborah Fraser lo bohle ba neng ba morata ke le bohle moruti sekete ka molaetsa wa hao hle ntatwa ka hore ha moya wa hae o phomole ka khotso Kemona 089-110-1111 tshebeletso ke le Sedi FM dumela hlamong mamedi khotso ntate Tsholo le kae re phetse motswadi le kae re teng ntate Tsholo ya hle ntate Tsholo bua le nne mpi mokwena mona Constant mme wa ka ha moya wa mme Deborah o phomole ka khotso o sebeditse o ilwa ntwa o fitlhile mo mo sotseng teng empa ba tshwana le yena ha ba hlule bana le khoronyana e ba tsenang ka ena ka le hodimo hona le lengolo le reng ba le fuletse tlhoki tla tosa se ratang ke mahlo a hao empa ka mora matsatsi a mararo ke tla khutla ke tlise matshidiso ha bana ba ha ile le ba tshidiswe ke ntate modimo ya le bo hante tso ke a le bo motswadi le Sedi FM dumela hle le Sedi dumela mabedi dumela hle abanye bayombo nabanye bafitiyombo abantu tukelele o fana ka matshidiso ngwaneso le kae ntate Tsholo re phetse motswadi le kae ha mona ntate Tsholo o bua le botse ke tena sena ka matabeng ka mona ka re go ka Tsholo ke re ha wa hlase sa hlahi la tena ha Deborah Fraser bana ba bo metswalle ha ba filiting mo le yena le rona ba tshisetsi mo ya ro ba ka khotso sebedike ka nnete nako ha fitlile ntate Tsholo ha mo ya ro ba ka khotso ke itebora ntate Tsholo ke bo ke ditone a ke a le bahle mohlompe wa ka le Sedi FM le Sedi dumela hle hello ntate Tsholo dumela ngwaneso o bua le ndende re phedile state eh re familia
bora ke ba lapedi ba hae ba tshedifege go utlwile bohloko ka nnetsilane ga ke se kgolo ke re ba tshedifege ga ba bang thank you Thoriso. Ke lebile haholo. Lesedi dumela hle. Khotso ntate wa ka. Khotso mhlomphe. Se feeling so sa tswa se bapala. Ke bua mantswe a rileng. Se dreste ha ya tshwana le yena. Ntate wa ka go ba freeze ha ba lo tshidiseya. Go ba Modimo na le bona. Tsong go nna lona ba kgathetseng mme ke tla le imulla. Lona ba binyetseng tsong jwale ke tlo le kgatholla mo kgatheleleng go ona. Ke le buile ntate wa ka. Ke a le bahle mohlomphe wa ka Lesedi FM dumela hle. Tsholo Ngwaneso. wante le ka papa Amonate. ke ga ka fela go lahletse ba go bale ka le tsiba batho ba mo di bora ke ba tshedise ko ke ntshedise ko empa fela a robala ka khotso ya le bontsho Ke a le ngwaneso. Lesedi a mo wa hae ntate robala ka khotso sebeditse go a pakala gore lefatshe lena re a tseka mme moya wa hae o diatleng tsa Modimo ke a le batate ke bua le mango kae? ntate kgotlile mona fodimo ya Ke lebile ntate. Lesedi dumela ya le tsona ngwaneso. ya bana do Ke a phela jwa mhlomphe. ya re tsela ntate sa moya wa nne di bra robala ka khotso man Modimo la re a dinile yo ke tsela tile mo go tlile mala ba tsa bua se dia fele ba bua le la tsolana mo le tsana ntara o tsima o tshwere Ke a le wa ngwaneso. aba tsitseba le kanta ke motsamai mo kwa bua Ntate motsamai ke a le bo. Re nke ke bapale e nngwe ya dipina mo mabedi ya Deborah Fraser mo teng a ileng a feature Bishop Ramela Madi a Konyana. Deborah Fraser le sengile mofuka tjeno moya wa hae o phumole ka khotso Modimo a fe bahabo masidiso a nnete masidiso a thonahala lentsweng la Modimo. Re a leboha ka bophelo ba hae, re a leboha ka mmino wa rileng a re fa bona Modimo wa khotso a bokwe. A se ka bohlale ba rona, a se ka matla rona mo mamedi ke ka mahau. Ka mahau fela bang re ntse re phele bona ntse re phela. Re ntse re le tshebeletso mona moya o ntse o le teng name. Ke ka mahau. Le buye mohauno mabedi ya motle sala ka khotso hle ke tlatana le wena moqebelo ho reng ya botshelela lenaneng la merethetho IPCC Jehova motsamaisi Modimo wa khotso a mpolokele wena hle ya batla mosebetsi ke a tshepa ka Modimo ya phelang o tlo fumana ya kulang wa fola hona jwale ka lebitso la morena Jesu nya ha mempha mahlengwaneso rata bophelo hlompha bophelo IPCC Jehova motsamaisi re nya le shebele metsumbedi o santsa le teng rorisa